designed for agas or panagagas. Dentitibicus tayo is considered as nutritional food or functional food. Bakit? Kasi this is a natural fermentation from kefir and fruits and vegetables. Tapno itikas ta tumulong, tapno ag-react. Iti bagi tayo. Kasi tibicus is probiotics, prebiotics enzyme. Ibig sabihin nun, the components na, being the pro and the pre and the enzyme, makatulong ti digestive system tayo, Joey. Kasi ni tibicus, sabi ko ulit, hindi natin siya niluluto, pero nakita mo, pina-ferment po natin siya. I had studied for 4 years, kumbaga, eksperimento. It's not actually experiment that I came out to a very good result. Tapno itikas ta, makatulong iti digestive system tayo. Kasi, no totoo sam, Joey, iso nga nakadado ti sakit because of bacteria. Now, in the latest research, Joey, was that the missing link, ti sakit ti tao, is coming from our digestive system, which is the gastrointestinal tract. Meaning, in that gastrointestinal tract connects our intestine. In that intestine, there is a pocket there called cecum, where it lives the bacteria. Now, again, in our research and in the new study of science right now, ad-ado ti bacteria, iti unag ti badgi tayo, kesa cells. So, you double the number of our cells to the bacteria. Now, the beneficial bacteria are the ones who helps, no? Fight bad bacteria. Ngam tiyan ti question, no ad-ado iti bad bacterium, of course, amin nga sakit agapo ti inflammation, Joey. Iso nga ni tibicus is not designed nga agas. It is a functional food. Or it is sabihin natin supplement. It is functional food and nutritional food. Tapno itikasta tumulong dagitay kurang. Iti bagi tayo. Tapno itikasta lahat ng bad bacteria. Kasi amo tayo matnoon niya ti probiotics. It's a good bacteria to fight back. Bad bacteria, di nga min? Yes. Iso nga, ni tibicus, napintas launay nga iramen or i-add addendum to what we eat, to what we take in. No, agtetik kayo ti synthetic medicine. No, agtetik kayo ti food supplements or whatever vitamins that is. Ni nga min tibicus is the very basic as probiotics. And again, tibicus tayo is assisted by the Department of Science and Technology and FDA approved isuna. Now, if you take that, okay, you take it 30 to 60 ml. Actually, awamot kat di dosage na. If you are suffering from chronic, when we say chronic, no, na malalim na nasakit, tawag dito, ti Ilocano na, Joey, kat na dagsen nga sakit, you can take tibicus 30 ml every 2 hours. Okay? Or, ni tibicus, tapno, tigamin, no ngamin ramanam isuna, Joey, kat parang basi. Kaslaso ka nga, di mo maawatan. Kasi fermented nga. And, there is a bit, sabihin natin, kaslang maraman mo ti arak ba? Kasi nga, dahil nga min ti byproduct ti fermentation, Joey. Meron siyang konti lang naman na alcohol content, pero konti lang naman, which is beneficial to our body. Percent, Doc? Nasa ano lang, more or less, mga 4%, mga ganon. Basit lang. Which is, it is a beneficial to our body. So nga, lagi kong ina-advise, no, kas pagrigan ubing ti agtake, mas adado jahani. So, kunwari, 60 ml DJ tibicus, siguro may isang kutsara mo't ni honey. Tapno itikasta, agbaling nga vitamins DJ ubing. Kasi titibicus tayo, Joey, pwedeng bata hanggang sa matanda. Okay? Jikunakon, it is a functional food, it is a nutritional food, nga makatulong kanya tayo, Joey. Aglalo rigitay, agsapsuffer nga haan nga makaturturog.
Arthritis, okay po. Yung ang daming, di ba, among Joey, no, makariing tayo gamin kat, namayat ti di makariing ting maaga. Opo. Pero nagrigat di makariing ka nga awan ti energy. Tama? Yes. Why? Because, no once na nakariing ka, nga haan nga napintas, or haan ka Alalanay. energetic, alalanay ka, ibig sabihin no, nababati immune system mo. Apektado ti immune system mo. So, niti because Joey, tulungan na to boost your immune system. Again, Tibicus will work with your digestive system, especially on your gastrointestinal tract. Iso nga makatulong, nakapinpinta si Tibicus Joey nga iramen tayo, i-add tayo, ti lifestyle tayo. Aglalo dagi tayo dadakkel ti tiyan na. Okay? No kayat yu ti lumukmeg, mabalin. No kayat mo ti kumutong, mabalin. Now, kasano Dok? Ang tanong is, Dok, kayat ko ti kumutong. You take it 30 minutes before eating. Aglalo, nagitay kas lang dadakto ti buksit na to. Yes, nagiti dadakkel ti buksit na you take it 30 minutes before eating. Madlaw monton kaslawan to ti ganas mo nga manganen. Okay? Mangang kamot ngem di dati ko mga kasla ko mga nakadado ti kang kanon Joey. Alam mo sa totoo lang mawawalan ka tapos madlaw mo di natangken nga tiyan mo. Lumukneng iso na. Lumukneng. Those are actually the testimony of those who are using Joey. Iso tikas lang kwadamot ibagbagada kanya. And nakadado ti usar na ti Tibicus Joey. It's not for internal, pero pwede ring external. Kas padigan at the skin problem mo, gadil, anything that is skin problem, pimples, topical. Okay? Mga lakat ti Tibicus, lagyan mo lang siya ng konting water, mabalin mo nga i-apply ti bagim. Mabalin pa iti balakubak. Okay? Dagitay medyo psoriasis, you apply in your body just you take 15 ml of Tibicus, 15 ml of purified water. Digiti danom tayong mas maganda nuhaan nga purified. Dati mineral or yung isa pa alkaline water. Oo. Pwede rin siya okay sa mata, Joey. 15 ml of Tibicus, 15 ml of mineral water. Ipanda ti trapper. Wag mo lang kunin yung kayin kasi ni kayin ngamin ka naadat, diba? So wag mo lang kunin kasi marami tayong flavor. Meron tayong turmeric, may pineapple, may mango, ginger, nya pay ti adda flavor tayo. No panawon iti dragon fruit, marami tayo. Okay? So kayin is good for the heart. So digitay agsapsuffer iti hypertension and heart problem, you get the kayin hiluman na Dok. Yes. The thing is, hindi naman niya hihilumin pero ningamin kayin is a natural vasodilator. So, since inikak ti kayin isuna and kayin is a good vasodilator, kumbaga dati barado nga urat. Bakbakan na di bara. Okay. Okay? Tapno ti kasta, matunaw da di barana, okay, ag-circulate nga napintas di jay. Yes. Okay. Kas parigan, how about ni turmeric Dok? Ni turmeric, there are lots of uses of turmeric. Mabaling ta hypertension, mabaling nga anti-aging, mabaling nga i-reverse na ti diabetes. Oo. Mabaling nga i-reverse na ti diabetes, mabaling nga i-reverse na ti hypertension. Okay? Magandang liver cleansing din si turmeric. Okay, iso nga ni turmeric adto ti usar na Joey. Di ko nakon napagaganda si turmeric. Uray ni ginger. Okay, ni ginger since ni Tibicus Joey, adda amin ti ramen na dijay adda laoknan. So okay lang ba no digitay different ingredients kat digitay pagsisinublatan lang iti. Hindi, actually agdalaok dagi yun Joey. Okay. Kaya lang when I say turmeric, nakaangat isuna. Adado ni turmeric na. So when I say cayenne flavor, naadado ti kayin na. So when I say pineapple flavor, adado ni pineapple. Ngam actually, di makita nga adado yan ti kwa, except grapes. Ni ngamin grapes, Joey, so nga inikat ko ni grapes, pagbalinan na nga arak. Adado no kadya. So nga mabarto kan, pasyente konta ka na yun, day bagbaga, Dok, di intad buko, ala, maulaw ang muton. Feeling ko nabarto ka kon, ay madini ubas. So nga inikat ko ni ubas. Ngam actually, napintas ko man ni ubas, ngam talaga as in nga parang agbalin mo nga arakon red wine muton Joey. Okay. Iso nga inikat ko isuna.
Hindi ba pwedeng ibalik yung grapes para Pwede, for wine Oo, purposes, oo, mabalin. So, siguro, kasi adumot tag-request, Dok, may mayat lap pa dyan grapes. Well. Tapno, day lakay ko, kataan nga kuhan, haan nga, Agar-arak lang. agar-arak lang day latan. Mabalin, nga isublita, Joey, actually. So, I will ferment that for 4 to 6 months. Yes po. Tapno, itikasta, ito no December, adan to wine tayon.